Дем салганда бүгүн көптөр реклама кылып атат го. Жинди чыгарып берем, башка берем. Мен дегенден корк. Ал чыгаруучу Аллах. Дем чыгаруучу өзүнү реклама кылбайт. Мен онтип берем, жолуңду ачам, башка кылам деп. Урматтуу мусулман бир тууган. Фатиха сүрөсү кереметтүү Курандагы эң улуу сүрөлөрдөн. Бул ар бир мусулман жаттайт. Эч бир намаз Фатиха сүрөсүз болбойт. Жогоруда айткандай, күнүгө 32 жол окуйбуз. Фатиха сүрөсүнүн ысымдары бар. Фатиха ачуучу. Эмнени ачуучу? Берекени ачуучу, иман жолун ачуучу, жашооңо бактылуулукту ачкычы, намаздын ачкычы. Фатиха сүрөсү урматтуу мусулман бир тууганым Уммул Кур'ан. Эне бардык балдарын өзүгө камтыгандай, Кур'андын энеси бардык сүрөлөрдү өзү ичине камтыйт. Бардык сүрөлөрдүн максаты келип Фатихага байланат. Урматтуу мусулман бир тууган, жананын шифа Фатиха сүрөсүндө бир аты эмне экен? Шипа, ооруларга шипа берет. Имансыздарга шипа берет. Чаян чаккан, жылан чакканга шипа берет. Ар түрдүү ооруларга шипа берет. Вал кафия, бардыгына жетиштүү Фатиханы окуу. Ва рукия деген жана дем салууга, өзүңдө өзүң ооруларга пайдаланууга болот. Фатиха сүрөсүнүн дагы бир аты ас-салат, намаз деген сөз. Намаз Фатихасыз болбойт. Вал вакия, сени сактоочу шайтандан, жинден. Вал хамд, Фатиха сүрөсүнүн дагы бир аты Аллах Таалага мактоо. Бунун атынын көп болгондугу Фатиха сүрөсүнүн кандай кереметтүү, фазилети көп экендигине далил. Имам Бухари чыгарган сахih хадисте Аби Саид аль-Худри мындай дейт: "Кад назална манзилан фататна имраатун фaqalat инна сайид аль-хай салим лудиг." Аби Саид аль-Худри сахабалар бир айылга түшүп калдык. Бир жерге түшүп ошол жерде отурсак, айылдан бир аял чуркап келди дагы, биздин коомдун айылдын аксакалы лидери, жаш эң жол башчыбыз, аксакалыбыз, улуубуз, лидерибиз бир нерсе чакты деди. Фахал фикум мин рaqin, араңарда бир дем салуучу, ошо жылан же чаян чакканды айыктырууга дем сала турган барбы деди. Фақама маха ражулун минна, сахабалардан бир адам турду аялы менен биргеликте. Минна ма кунна назуннуху юхсину руqya. Биз билет элек, бул көп эле дем сала турган адам эмес эле. Дем салганды өтө жакшы кыла албайт эле. Васақауна лабанан, ал фарақаху би фатихал китаб, барып Фатиха менен дем салыптыр. Айылдын аксакалыга Фатиханы окуп дем салды. Фабара, айыгып кетти оорусунан. Фаатаху ганаман, бир канча кой бериптир айылдыктар. Айылдын лидери, падышасы экен, бир топ кой берди. Васақауна лабанан, бизге сүт берип сулгарды. Фақулна акунта тухсину руqya, биз баягы сахаба айтып, сен жакшы дем сала эле берең дедик. Фақала ма рақайту илля би фатихал китаб. Жок, мен алхамдулилlah Фатиханы окуп дем салдым деди. Кала фақулту ла тухаррику хатта на'тия лин-наби саллаллаху алейхи ва саллам. Берилген койлорду арабызда бөлүп албайбыз. Пайгамбар алейхиссалам жанына келгенге чейин дедик. Пайгамбар алейхиссаламга келдик. Фатайна наби саллаллаху фазакарна залика ла. Пайгамбарга болгон окуяны айтып бердик. Фақала ма кана юдрихи аннаха руqya. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам бул Фатиха сүрөсүнүн шипа экенин каяктан билди. Вaqsimu вадрибу ли бисахмин маакум. Ова бул Фатиха сүрөсү ооруларга шипа берүүчү шипа сүрөсү. Силерге берилген олжону араңарда бөлүп, менин да насибемди чыгаргыла деди. Чынтыбы? Дем салганда бүгүн көптөр реклама кылып атат го. Жинди чыгарып берем, башка берем. Мен дегенден корк. Ал чыгаруучу Аллах. Дем чыгаруучу өзүнү реклама кылбайт. Мен онтип берем, жолуңду ачам, башка кылам деп. Бирөөдүн акчасы эмес. Аллах жолунда ихлас менен айтасың, мен Курандан Фатиханы окуймун. Ал Аллахдан шипа. Жакшы болуп кетсе, мен жинди чыгарды эмес, Аллах чыгардан. Сен жөнөкөй бендесиң. Сен өзүң да жардам бере албайсың. Андан кийин мен мынча бер. Башында 500 бересин, 300 бересин, 5000 бересин, мындай болбойт соуда. Аллахнын аятын сатып болбойт. Бул жерде бу сахаба жөнөкөй барып окугандан кийин айылдыктар разы болуп, биздин лидерибизди, аксакалыбызды
аяқтырып қойды да bir топ қой бергеннен кейін сахабалар келіп пайғамбарға айтса, пайғамбар арада бөлгілді да менің де насибемді разы болып берсе алсаң болады екен. Алдында саудалашпайсың. Урматты мұсылман бір туған, бұл намаз деген. Фатиха сүресінің бір аты не екен? Ас-салат, намаз екен. Абу Хурайрадан Аллах разы болсын, пайғамбар айтады: "Мен салла салатан лам яқра фиха би уммил китаб фахия хидаж." Саласа маррат. Пайғамбар айтты, кимде ким намаз оқып, намазында Фатиханы оқып алса, ал намаздың кемшілігі бар. Хидаж деген нақыс, кемшілікте тұра береді. Толық болуды деді. Түсініктіңбі? Андай бола тұрған болса, намаз Фатиха менен толық болады екен. Абу Хурайраға айтты: "Инна накуну вара илимам." Biz имамдың артында намаз оқисылар сияқты. Абу Хурайраға айтып отады. Ақра фи нафсик. Мен içimde оқиын bu. Абу Ханифа мазхабыда имамдың артында оқымайды. İmamдың қирааты жамаатқа қираат болады. Башқа мазхабтарда имам оқыған кезде де içinde оқыса болады. Бірақ урматты мұсылман бір туғаным, Ханафи мазхаб бойынша не екен? Біздің мазхабта имамдың қирааты мa'мум iqtida qiluvchining qiraati bo'lib eseptilet. Андай бола turgan bolsa, hurmatli musulmon bir tuğanım, "Men salla salatan lam yaqra fiha bi ummil Qur'an." Kimde kim namaz okup durup Fatiha'nı okup olsa, jeki öz okugan kezde namazı hidaj, kemçiligi var da Peygamber salasa 3 marta aytdı. Hurmatli musulmon bir tuğanım, Allah Taala hadisi kudüs'e munday deydi: "Qassamtu salat beyni ve beyne abdi nisfayn." Allah namazdı bende menen özüm aramda ikiye böldüm deydi. Qanday? Namazdı bende men aramızda ikiye böldüm deydi. "Ve li abdi ma sa'al." Bendeme suraganını berem deydi. "Fa iza qala al abd." Köngül bur. Bende namazga turganda "Elhamdülillahi rabbil alamin." Alamdardı jaratkan Allah Taala hamsına maqtoolor bolsun deseniz, qala Allah Taala, Allah Taala aytken "Hamidani abdi." Bendem maňa hamd sana aytıp jatat deydi eken. "Ar-Rahmanir-Rahim." Rahmattu jana Rahimdu deseniz, "Asna aleyhi abdi." Bendem maňa sana aytıp jatat deydi eken. "Maliki yevmiddin." Kıyamet gününün padişası. "Qala majjadani abdi." Bendem meni dаңазалап ululadı deydi eken. "İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in." Özüňe gana ibadat kılabız, özüňden gana jardam suraydysa, bul bende menen menin aramda, bendemnin ibadatını kabul kılam, bendemden suragan jardamını berem deydi eken. "Ihdina sıratal mustaqim." Bizdi toğra jolga baştagın, sıratallazî en'amta aleyhim. Sen nimet kılıp bergen ulu jakşılardın joluna, gayril mağdubi, gazabın kelbegen adaşkanların joluna emes, toğra jolga başta deseniz, "Haza li abdi ve li abdi ma sa'al." Bul bendeme, bendemden suraganını berdim deydi eken. Hurmatly musulman bir tuğan, namazda ele ihdina sıratal mustaqim emes, jaşoowda toğra bagıt bergin. Jaşoowumda, işimde, başkamda. Hurmatly musulman bir tuğan, Fatiha suresi Mekke'de düşkön. Kança qayta düştür? Sanı 7 ayattan turat. Kança eken? 7 ayattan. Fatiha degeni Kur'an-ı Kerim uşunu men açılıp başlagan üçün Fatiha olur. Kur'an'ın en birinci suresi biroq en birinci düşkön emes. Fatiha suresi en aldınғы sürelerden 5-nji bolup düşkön. Kançançı bolup düştür? 5-nji bolup düşkön. Biroq Kur'an'da koyuluşu menen en birinçilerden boldu. Kur'an'ın açılışı uşunu men. Keremetli Kur'an'ın içindeki bardık maksatlarda öz içine alat. Kur'an-ı Fatiha ne dedik? Bul şifa eken, cinden şeytandan saktoo eken, kafi jetişiv eken, maktoo eken, andan eken ulu Kur'an eken, jana namaz eken.